lawa fionga le fonga fetalai ia whaftai mo lo wa manoa. Au te mua mua no whātulau le poi al mota. O le mota whautangatangi i Samoa. I sa i le tō whā ma le manui o Samoa nei mātai au. O la o le toe solipoina leo ne peo la tiu whatai senga. La tiu le paia sausaunga wa Samoa. Lea wa mpupui lau mea i le vasa. Wa le foe ua whaalepa ri saa tau tai alii. Wa le wa tu lima tu whala le lupe sa whale. Wa le atu whalau o tupu. No whapela sa mtalanga la wa whionga whawhitalai. O te whātula watu le paia o mota nei. Whātula watu la wa whionga whawhitalai. Whamalo mo tātou whontanga. Whawhitai le tai mātanga o whio le tātou whontanga. Ia o lo mātanga o whio me uma peona mo le mawina. Whatalofa foi lo whionga le sui whawhitalai. Ia mese foi lo whionga li palemia. Whatalofa atu. Sai foi matanga o whio o ngaso longa o tātou whontanga. Ai mese le taitaina o le malo. Whatalofa foi lo whionga le sui palemia. Po lo whionga le nistao tupe. Whaftai mo ngā luenga, leo lo tātou mo mawina, i le talo whaatau o tupe, luafi luono, luafi luafitu. Whaftai i le whaingo whia lau tō ngā luenga, ma le whionga i le tamaitai pule, ai mese lo fisa mamalu o tupe Samoa, i le matanga o whia o ngā luenga, peo na tātou mo mawina. Whamalo on sai, i whamalo fo le tau atai, i le whaingo whia ngā luenga, sa au tō whi taitunga ai. I whātarofa fo i minsta o kapeneta, ai mas foi mi sta lango lango i le tu le malu i la whionga le taitai o le tuangai e me se foi le whionga sui taitai i fa pe fai pule le mota wa tatu iai nei e wala wa le sunga fono le panemene ia fa pe fon fata lo fatu i la whionga le fai lo tusi e me se sui fai lo tusi mal mamalu o la fai ngaluenga al fondo fa ftai le ngaluenga o to fitai tungai ia wala wale solonga le lei mal manuia le fontanga Samoa. Ia whaatalofa foi i pule ma sui pule, ia o tātou mtanga luenga, ia lo mal mawina nei fontanga e mesi o whala popitonga le malo, ia whaftai mo lo tau sau, ia e mesi o tau nofta puai i nei lava fontanga. Whape foi ia nisi o le malo, ia mesi o la tunu Samoa lo tātou whai fono whatasi, ia malo ta puai, ia whaatalo whaatfoi i o tau a whionga. Ia, no whionga whontalai, ia si eos whamtalanga ia Samoa, whainga tāle ta poinga, lau whionga mamalu le malo, malau masiofo. O te lola o whionga le mamalu ia, tātou le tātou te nofonofo whaatasi. I se o tātou vai maunga mua mua, i le a whioanga i vai lele. Ia tālo sia, o iese au ngā le neitu malo ma le whioanga. Ia walawa le o whionga, le melo e whio ai, i vai lele. E whapea foi le sui fonga sutofia, whātalo whātu tapo inga malu, wāpa ia lawa lea wā tama mo lato ainga, ainga mo lato tama. Liu songa tō mua pure tu au mā lataua, ainga le tai ma le wā o fonti. Se o foi whamtalanga tu sai ma le tapo inga, ana e tato uso mai Amerika Samoa, tu tuila ma manua, ia whātalo whātu, whamalota pua ia lawa lea, a wā sua ma le vai whanua, langi malato ia mese o le lau niu sai lua. O paia ia Samoa wa whamaitala ia e tala tautonga, e tala tofi Samoa. Ea lau whionga whumtalai, se o pai se o tu malo, wai maunga mua mua, whaftai lau tapua inga, o se teimi no wawhea tula ia i lau tu malo, e tapua maia, se whai se sao lau tau sui, sao tu silimai, ia wale nei pai a inga, tu sai ma tala whaatau o tupe, peo na rupea i lumo mota nei. Lau a whionga whomtalai, se i o mua mua o no pai atu, e whaamalama lama, ia ma whamanino nisi o mtaupu, peo na la ngama e sui mamalu. O le vaenga mua mua, nisi o sui sa saunoa, e tu sai ma le pau, o tupe maua, ia mese foi ni so vaenga e fia mamlama ni so sui i awala o lo mawaia tato tupe maua silfia lo whionga whumtara ia mese le malu le mota o maua ma le whionga ia hanobo la masina lupe o lo masa ilia le valu supasene
o le tupe maua le tātou atunu, ia wā lava le whātaunuina, o mana onga le atunu, pe ona saunoa e le whionga le ministau tupe. I lea walu 10%, e whā se 10%, o i lalo la mtanga luenga. Ai ono 10%, o le lalo mtanga luenga le whionga e le ministau, o le customs, po le ministau tiute. I le whia lo whionga whantalai e mesen mamalu le mota. O tātou la whonga, i le tausanga lua whelua lima, lua whelua ono, e wha mai ai a iuni tausanga nei. Sa oina mai i masina se furu mantasi o mai anei, e tino tupe, e lua se lau valu se furu lua miliona. I le vaivaenga le nā tino i tupe, valu se furu tasi miliona, maua mai me tau income taxes. O taxi e maua mai polo fiti, a company, o sole traders, a mesi o partnership, maua mai le valu se furu tasi miliona. PAYE, po le pay as you earn tax, o tax e maua mai lau whainga luenga, sa wina mai le tino i tupe, e iwa se furu 1 miliona. O le withholding tax, e lua se furu 3 miliona. O le HEST, fitu se furu 4 miliona. Wo le tau atu i a tāla masene, ai o tau atu 1 miliona. Whawhaingo fie e le malama, whionga sui malu, e mese le whawhonganga Samoa. I vaenga tau non-tax, po le stala i o company, ma wai le lua ma le 1 miliona, 2.6 million. I le tu whatasinga o le au whai, si le fia lau whionga whai pule sa la ngā le vaenga, lua se lau valus fulu 2 miliona, le tiro i tupe, sa oina mai Samoa, le tala whal tupe nei lama tausanga, lua whelua lima, lua whelua ono. Ai na o le sfuma tasi masina o lo tau lau lau atuai. I le atoanga o le vaenga, pena fsilini si o sui, o le take na tanga luenga, sa atuina mai lua whelua lima, lua whelua ono, i le vaenga lawa i o tupe maua, e lua se lau torusuma 5 miliona. Peta iane, ina ua maea le tausanga le nei, ia le sultasi masina, ua mawai, e lua se lau valu sulu 2 miliona, ua oina mai, lona winga, e fa se furu 7 miliona, ua sili ei tupe, na oina mai mtanga luenga, pea fatu sa atu, i le take, po le fuafuanga, sa fata tia le tato malo, e lua fe lua lima, lua fe miliona, lona winga, te lele au sia, o le vaenga, pe ona tuina mai e wha maunga. A whaila le analysation, lona winga, mai le sul tasi ia masina, sul lua masina, e lata lawa, le toru se lau miliona, pe ova tu foi, le tupe la oina mai, e mtanga luenga, e nei tau sanga whare tupe, lua fe, lua lima, lua filona, lua ono. Na winga no whionga whongtare, ma le whafonga le mauta, e te lele awanoa, e si ti ai tupe Samoa, a wan nei tau sanga whare tupe. E lua fe, lua fitu, le lua fe, lua ono, lua fe, lua fitu. O lea wa ile mako take, e tolu se fulu miliona le masina, lona winga, e tolu se lau ono se fulu miliona, ile revenue la vaia, ila fonga, al mamalu le atunu, lea le awina mai, ile tausanga whare tupe, luafe lu ono, luafe lu fitu. A tu fatasi male lata le 5 se lau miliona, lona winga, wa ova atu male valu se lau miliona, ile mako take, o lea ufuufua, ile tausanga whare tupe, luafe lu ono, luafe lu fitu. Lau whionga whongwhitalai, malu le mauta, mesi Samoa wha whongwhonga. E te lele a manoa, e si ti ai tupe maua le atunu. Pe a whai e malu le lei, ma atu o tore lei, i ralo tu la whono, vaenga lo tamu whai au ina mai. O le tala na tu sai male, nisi o finangalo, sa whaalia sui malu, i tupe maua, ma vaenga o tato Texas, e peo na tō lau ina atu. Vaenga lo na lua, e ainga lava le vaenga sa utina atu le vaenga mwambua, o le mele o Teams, ea po le tax invoice monitoring system. O le Teams lea, ea o le awala na whātua e le malo taruai, po le malo i le tele tausanga tuna i atu. Ina i mawhai o na monitor le lei, ma wawa aia le lei, i la tō o whaia pisinisi, ina i e loa matanga luenga o la fonga, le tupe o lo awina mai, e ne lawa pisinisi. I le tana whakatau le staraina o tātou pisinisi le nei lawa tausanga wharatupe. E 5 afe, tolu se lau, company sa restaurina. I le nā lawa 5 afe tolu se lau. E mai whamaumonga, na o le ono se lau, i la tau na au sia le threshold, lua se lau afe.
e mawhai ana le talent teams. Ai e toi suesua atu le ono se lau. Ana o le se lau ono se fulu. Ia company po business o lo comply ma le teams. O lona winga. I le lua se lau valu 10 miliona lea sa au whailoa atu le temi o whano. E a mai wa whaamaonia mai e na o se lau ono se fulu company le o whaamaonia ia lato tupe maua. Fua iai ma la fonga. Lau whionga fonga talai. Awa ai whaanu mera atu iai. Lona winga. Wha se lau, wha se fulu ia entities. Po business. E leo comply ma teams. Lona winga. Lai titi ale no mera. O i lato lo comply. Peno whai atu i telo mato fontanga. O le whale tonu le teams. E leo fully functional. Lona winga. E leo mawhai o na whatanuina le lei. I le tato teams. I le matanga luenga ai mese lava o le whatinonga o le aunanga a le lava system o le teams. E tu sai ma le whamoemoenga na lai na whatangaina tono Samoa. Si le fia lau whionga fōwhita lai. O le tau a whai lava o le teams leine o watu ma le 5 miliona i le 5 tausanga. Le fōina usainia tarai nei lava e le maintenance e fitu se fulu wafi. O lona winga e whaisinga taunga tau le system ai lo whaunga ina i tu tono o matanga luenga. E le uma whai o na fully functional i le system. E mana o mia la, le enforcing o tu la fono, ina ia comply uma company ia ma tato teams. Rata mai nei lava sa whail mato fontanga ma tanga luenga, ma ufa ilo iai. Wa te tau la mai se tato po kalamba, ina ia fuafuai, pe whianda to enforcing o tu la fono, o lewa mai le lipoti. Lewa amatan wha ngā solo, ma sue. La ngā louta tonunga la ufonga whiftalai ma le pai al mota. E o vatu ma le ono se lau company e o vatu ma le lua se lau wafi le lato income e fua iai la fonga pe ona laina whatatia i le system lea o le teams. Ia, maria whenua whenangalo le minsta o lo tula i mai whaula vea whale ata tolu. Ia, se tau tura wanoa. I tau maralo foi le whionga le minsta e li whatu tala. Mua ona hati wha mai senga i le whionga le minsta. Si ona uso matua sa mato a onga le kolisi Samoa. Ia, mai se le nganga le uso. E wana mafuta wa onga nei kolisi. Ia, malua tu i Amerika. Ia walau i le tua. Ia le ngalo ia sol mafutanga. Haftai i le lau fionga i lotu tele ma le. Ngau tato. Ale wo tonu wal mele o le teams. Matua for teams sa le ise threshold. Ska wa maka 5 suluafi. E nei tu la fono tu mai o lua fe lua tolu. Le na mai lo threshold fo la le lo se la wafi. O ila le lo tal tonunga. Le o ta alo le telo business. Wa o isi business o le la wa makanga vai la ko income. Ma la ko tupe. Inga ia pa o ila lo se la wafi. Inga ia avoid the system le. Ha fa tai pa fa ko kilo ile tulanga le. Ile tulanga le o ia. Al mele na va tolfa utsonga ilo fiong. Fa te le wa. E sa no mai. Al expectation le ia ile le marcar coupe. Ko se la lo su wafe, lo ko se la lo su milionga. Al tupe o le fu au mai la mtanga lenga. E tau sa fa tupe le la amata. Ya ale wa e sa no mai. Ko se la 1 miliona le si fa 1 miliona ilungatu. Ia o se take le ai pe ona o tal no atu ona ole ele effective ele o tonu ia le o ale iwa su 3 miliona iwa su 1 miliona le mo mal PAYE ya le ko ku runga threshold ole tax le mal suli mafe e lo su wafe le tu sa no la fonga ya le ngata ia o tax company le la faiti tia mal lo su fitu pasene la lo su tol pasene o mele uma ai fua la iai le tupelea e fufue mo mai. O le challenge a le mai la mtanga se yo mai le so, le wa sa no, compliance. Tu sai tu la fono ia o leva ona tu ina mai. Ai al mele le teams, ta ua tele. E tu tanga ai il threshold lengo se ki mai. E tu la fono taluai. Ia ai mai se la o la fianga o la tupe maua. Ia pa fufu fuanga ia pa kick in ia fuanga ia malo mo faiti tia la funga ai mese ho i la funga o me ai mai fafu mo fala la
Ia, malo whaftai. Ia, o leo te, malia whenua lau whionga o le minsta, o leo tula i mai te tai un malo. Sau no lau whionga o panmi. Ka ua le whamalo si awar sui. Mai tau whapea mal sui e whamalo si au ia tuli e maua. E maua. Mai le iso ona lau li wina le tō whaar ka peneta i le vai mamao i na ua mai le tim si tonu i toilo ilo. Te le i o le tūlanga o lo o whapea nā tu lau lava o na whaalo alo whai e lau whai pisinisi. Ona o le fresh hold. Lua se lau. Le lai mata i tū. Whaingofia na whaitala a bese lo fresh hold. And everybody entitles. Le se fua mo more than 18. Whaonga pele fresh hold na seki me le se whainga malo. I say upgrade the system. La upgrade la na. E mai la tau le o vatu e te tau na to a tele tangata. E entitled ma compliant to the system. E lau wha soro le temini nei. Ma ne e foi le atunga lungor sui. O le tātou te aunga ni sua tupe. A le foi la te allow DC exemptions of tax. Mo pisinisi ma tangata. O le temini nei. O le wha solo ma tātou por kalame na e leo a fia. E tonu o le tātou talo le tupe nei. Le lava waturi mua le tātou taket lea. Mo le temini nei. E ana fua lole ia i mo le lumanai. Po le alexia wala ia meet targets. A ia mawhai foi ona fulfill le melea. E avel exemption i taxa company. Ma taxa tangata. A mo le teimi nei lava ia. Wa lava wha maunga i le mawhau whaunga le kapeneta. Tātou te maua le take le tuli. Whandu mal tātou paketi le atu. So soni atu nā lau whionga li minsta matali atu le whina ngalo le sui mat. Malo, wha mamlama lau whionga te tai malo. Ia tula mai lau whionga le minsta, wha wau lau forsanga. Ia whaafatai lau whionga le palamia, ia me se foi le fonsaninga e tu sai malea mata aupu. Whaafatai foi le whionga le sui malu mai whaleata. Tu sai mal wha senga, e sao le lei lava. E te mi foi sata onga i turisi. E se ro fia fia sui lea, o stanga te winga maalie. Mai le lei foi e tau sa fia foi le matua onga. Ia leo sau noa lau sui mamalu tu sai male vaenga sa sau noa iai. E wha malu luatu, i le i o tuai le vaenga leo le pa ua tax. I le lusu fitu lusu matolu. Ia ma tu lima le luas fulu le fresh hold. Ai se i tatia mai, le la ula talata atu iai. E sau noa ngalua whionga i le teams. Ia sau le peona sau noa li palamia. O le temi nei, wa umo na mato fo i mai ai in matanga luenga, wa mato tala noa. Fa alu le lua sela wafe lea o le fresh hold. Mo le tausanga whartupe nei lufu rono lufu fitu. A le la tilo tilo matanga luenga. A leo mato tilo. Pe tutu i lalo. Pe ave se foi tu saina sau noanga li palamia. Ia ai o folosanga na tato teams. Ma mea moni la vaia. Au tilo le fresh hold e lua sela wafe. E te le atu company e ova atu ma le lua sela wafe. Ia langa e foi pisinisi popoto foi latou. Ia e foi vaenga popoto mai latou. Ia le foi popoto mato matanga luenga. Account atu ai le mainga o latou li poti peo na folosi atu e tukusai ma le nei fontanga. Ia no o mai lea i le vaenga na sau noaira whionga le sui mamalu whasalanga tolu, e whionga namula ulu, e tukusai ma le mata apu na sau noai, i lana pisinisi, ia e mesi foi un vaenga peo na iai. O le sifia le whionga whongfitalai ma le paia le mota. Ia e sao lele lava le whionga le sui whaipole. Na watu le tusi almatanga luenga. Ia e tusai ma arrears. Ia o lena sau nori whaipule na tue whamaunia me lato. E le ai ni me whapea sa tupu. Whamalu atu e sunga sui whaipole. O lea wa mo mai whamaumonga. O le mea na e tupu le company. E arrears o tūlanga o interest ma penalties. O vaenga laia. E alanga tupu mo penalties. Ono tuaina tongi mai. Ai tatia mai ro whingalo. La tue sai ili ai. Ina im whaiona le leim. O le nganga lava ia o le matanga luenga, ina ia le leia tātou pisinisi. Wa o ia lo tu le malo, ai le whese nganga ina whai na wha te pei lanu le pisinisi. Ia ngā lue whatas, i le ngata a mailo tau sao, ia watu le sao le malo. Wa o le vaenga lea, e le leia o no whamanino atu. O le tūlanga i le mene o la fonga. E tau lo la fonga i tele o pisinisi. Peo sa avenga mamafa. E tau lo la fonga pi e oi, o le atongi la fona. Le la fonga. Ai tu lo lava le pai o le mota, no whionga whongfitalai. O te whautua atu i lau whai pisinisi, lava, o lo whafonga mai. O le tax, o lo sao lea mo le manuia o Samoa.
O lo sao lea, ele tamo whainga, ina i develop Samoa. A o le sao fo lea, ina ia mautinoa, o lo ise lumana i manuia, o lau whanau malo ainga. E walau mai le tua a tātou le nei waiteini, o tātou o, ai tau tio ma le mautinoa, o lo sao ngale mu ma le lei Samoa. Ai sea, o lo sao lea o le lafonga, lo na winga. Au e te au tiptilo lafonga se avenga mamafa. Au e te au tilo se lafonga se burden, po se obligation. Au titilo la lafonga. O lo sao le mo le manuia o Samoa, lo na winga. A whape whatei inga se lau wafe la polofiki o maua. A vere tupe le atua, o lo sao tuspaia. A vere la fonga, ale malo. O lesi ono se furu fitsu pa sene la tutoe. O le mea na, oi, o le te leo le la tupe. Fai e lau whasosoa, manuia e lau a inga, ma lau whanau. Ia mese lu manai manuia, o le atunu o Samoa. Ia o fola tu le vaenga, langa e taua, ina ia awana i toi vai au fai pisinisi. O se pere la fonga, ai o se whamunianga lea, mo Samoa nei mātai au. O te fia paila i nei vaenga o Arias. Ono Arias, ia, o tupe ia ua whamauina, o lea o ai tā lafo ila tunu ila ofisa o la fonga. I le suenga lo tuna mai, pe la talata le fitus full miliona o tatu Arias. I le nā fitus full miliona, e tolus full miliona wa uma ona certify e suetusi. Ma le tolus full miliona, o te fie whailo atu, i tausanga le nei whare tupe, lua lima, lua ono, ua luas fuma 5 miliona, ua oina mai e tatu Arias. Rona winga, o le ngā lua e lawe lau whainga luenga, whaftai tu le li pule ma le ofisa o tatu, ma le tatu matanga luenga. I le whātau nuna, o le tamu whai, e soani company. A tonu e tau atu le company, o lo sao le manuia Samoa, fie re tutongi, mai le latu ai talafu. O na wao mai lea e nisi o sui mamalu. O yonga kongo talai. Ia, Maria Whenole, Minister o Saunua, ia o lo tūlai mai whaula vea, whaasale le angatoro. Tūlai mai sui o Saunua. Whaftai, ina o whionga le Minister, mo le tali mamalama fo i mta ku salanga e ne usu ngā whono. Sa loli me lea sa utano atua i le particular se pisinisi na wao sa utano general kua ona o le feedback le sa umai tono le Chamber of Commerce. E i company fo i ana tue follow up o ke taxes ma mea na e mui ane. Le ai o le na tongi. Mai sao leia e se ranga vale turanga na ta wana tongi la fonga ma tatu sao foi le ta ua e falo le tatu tunu very encouraging le forsanga ni ta yao wa me foi le sa ta ua tu le amatanga se la su family ona le deficit o lo ia tatu pa ke kilo le mone o le fono le aso la fono ta lo tupi o le e tosu ono si i maile paki ki taluai ale o vai atu i fika si te amai ma loa e se le mana ia vai atu le te le ale le turango ia sa le lava tulanga na te loa pa pe ai kava uma ma fai e tu ila threshold ia wa yo no afi mo tu business ia e lo ia ono se lau ana se lau ono sfu ai ma pa pe mo se afa ono winga e te lea tatu tupe maua e mua mai. E whaftai te lea leo whamam le whatu so business na wa. O lea o feedback o le amai tono o Chamber of Commerce. E whapena fui ona tuatu iai. E wasi whatu whala inga la wa fionga. E whaftai te lea leo mam lama le vaenga. Mo tali me fui le taupu salanga. Malu whalalo. Ia, salo leo mo mai lau fionga le Minister. Ia, tūlai mai whawau saunoanga. Ia, whaftai atu lau fionga sui mamalu. E whamalu ruatu. Ia ona ese ata fa maunga ia ele se mea la ta fina wai e fa ftai mo fautuanga fa ftai mo le tualalo tu sai manga luenga le matom tanga luenga ona o mai lea ile vaenga le sa sa no ile sui mai faleata o le ua popole le sui ia ona le pa u o le tatu la fonga ia mese me sa failoa tu le matonga batau pe ona sila fia lo fionga mese le fionga fuftalai mal pa yo mota ele i o ina fata nul vaenga na pe ona sa no foli di palmia e fai mali la mo mua le si vaenga le tausanga le nei o le si tausanga na utitilo le o lo ngale lue matanga luenga e sa iri mai polali effect o le paulea i le tamau ainga Samoa ona winga e le asitia le threshold
o le leise tax i le 15,000 anga i le luas fuafe ona winga o le a whamanuia Samoa o over atu ma le 5 afe a le tangata whaingaluenga o le a whaasoa whailan whaasoa ai sila fiau o le o si tia le valus fulua tā la i le tanga a le tangata e tupe o whaasilirana whaasoa i le vaiaso a o tira la iai e i le psycho effect lona winga e toi fo'i mai le tupe i le VHST i le ngata ua alu lana whaasoa au toi sau le VHST le la tapa e mato le VHST na sulima pasene o le sui vanga taua o te lelo na sau o le a te lele au ngā nisi me avelo matua e whaatifanga a wer whanau e tal no ma ai fantasis fale ainga e peo foi e stulim ya o le vanga na e makitongo fiai le si tia lea a wala verta mau ainga o le atunu i le tangata o sau no foi sui mamalu i le lua sufitu pasene pa ula lo lusu tol pasene sa o le leile finangalo sui e mantua foi o le foi la te le tupe o le sefe mai le company o le la fa so foi e toi foi mai foi le tupe le malo i le vaenga o le VHST i le lato fa so ia o le fa so atu le vaenga ai o fa ma winner finangalo sui mamalu e tu sai mal tol atungalunga a wale te mau inga Samoa ona o mai le ai so sui e fa malu atu le fongo fentalai langa o leana sau noa ni sui le ngore mato e kalesia fa mole o tau ni le kalesia ma mona o tau ni le kalesia aso ngatai ai fa mole langa o lea lava e tapisa ma torin tangata keusiano fa mole o le ngore kalesia a Yesu Kristo o le pa ia aso ngatai lona winga o mato e va lua lava ma Yesu Kristo ia wa lava le fa ngol mato e kalesia fa mole sui malu o te o mai tu sai mar saunoanga a le fionga i le ia fai pule fa saleanga fa se o tama o te ape atu ia le foi sa pa ia sunga i le tai o fu ole tuangai me le tau le good governance o no all over ia le vaenga le audit o te fa tai atu le sui mamalu sa ia la nga ia na ia mauti noa good governance o le fa so soina o tupe Samoa vaenga le transparency and accountability e ta ua te re vaenga lea inga luenga faso e tusi o lea lava e whao ngā lava lea ngā watau lea ina ia sa ili lelei tupe o le whaaluina o tupe ma le mainga o tupe i le malo o ta ua sui mamalu turanga leo fon whawai ia e whaino whamanino atu o lea ua umar talanoa ina le kapineta turanga o le so ngā tusi e fon whawai e whaalua o na su e tusi e fon whawai e tausanga i tasi o le sunga tusi mua o le interim audit lona winga e e controls ia make sure o ia controls o effective internal controls ma lo malu puipuia le puipuinga o le faasoaina o tupe ai mese le lava faaluina o tupe o taua le audit mua lea ina ia mautinoa ai e fono faavai o le leile lato faaluinga o lato galuega a umala le interim audit o le lato audit mulimuli e fai o le final audit o ila account firm mai loa no mera ia la mai le lipoti mai taua le vaenga ina ia sailia ai ina ia mautino ai le good governance o le faso soina o tupe o lo tuinatu le fono favai o le mena la feonga le fontalai tu sai mar mata pu salanga mai sui mamalu ia le family no natu famani no tuna o vaenga taua ia o tatu sunga tusi ai vaenga taua lava ina ia manino le ai a fai sunga tusi ia independent lona winga ele ai se tangata masani po se tangata to ainga e tau anga sunga tusi il tangata le so tusi lona winga ia independent le so tusi mai le fono fa vai lona lua ia lava expertise ina o atu so tusi o matua I lava le leila lato malama e tu sai matu per fono fa vai ia mai fa mau tino le se vai ngata o le time ina e tu atu le time fighting aluenga ia mai ai for tausanga ua mai ana so le leitusi ma ua iai te tono le time frame le o tu mai mtanga luenga ina ia so le leitusi el fon fa vai ona wo mai le vaenga ia taua fa mo le fongo fon talai le anga ma tole isuinga le melo o license o business ia e fa malu atu I le fon malu ona le mai tawina le mato mtanga luenga o ma tole isuinga ia license a o lea lava ina I pisinisia
e le o ngatasi matula fondo o lo whawaina i le mtangaluenga o tupe maua. Ina ia whaio mato isuinga laisene e te tau o na comply company ma ia inga umala mo tula fondo lo whangai o ia lato fuafuanga. Lata mai nei lawa sa mato kentohina stasio pisinisi ua maua i lato o lo whatauina le aisa. Ai o le mato susu e atu, tu lau foi whafunganga le Samoa, ai Mr. Company le o Samoa Observer. Ua tele lato whasalonga, o leo te whamau moi lalo, e le sao, mai e paes, lau whionga whawhitalai, e malia manoa, ua ois whamtalanga, langa o mātou e vaia ia le isuinga o lai sene. O lea wau titiro le matanga luenga, e le te tau le vaenga, e pau alona, o na e isu e mātou, i la whionga le mistao tupe, o ia e saingia le cancellation, e mo temi nei, whafonga mai le kampania la observer, tu ia ngā nius le whetaui, nius se sei, Ia, o te vai rupeina, lava sau noanga lau whionga le minsta, ta roi fōri tātou li o lio tu sau tātou tu la whonu tu mau, ia o te whautua ina lava, mai pēn ngangana lau tele se tāsio newspaper. Ia tātou te li o lio fō ilanga ile mwhaiuna tali mai le kampani tono ni mota nei, ma le nganga whaaloalo lava tu lai mai whaawau lau sau noanga. Ia whamalurua tu lau whionga le whuntalai, ia ono ngā luenga o lo whai e mātou, ia whawhai le whamlatu mai, ia o le a ese lau whamtalanga, e tu sai ma le vaenga sa utu ina atu. Ia ona uo mai le vaenga, pe ona la ngā inisio sui, o le forensic audit. O te loa lau whionga whuntalai wa lewa na whātaritari Samoa, po whia wa ngā ia ele vaenga le forensic audit. Si le whia lau whionga malo le mota, e mese Samoa whaafonga. E mātou te o mai to tonu i le tausanga lua whelua lima i au ke topa. O lo iai le lipoti a le forensic audit. O le lipoti lea, o lo tuina mai ai, ina ia whaawau pea le iloilona o lipoti. O le nā la sa mātou whai ungar kāpeneta, ina ia mātou oeto iloilo le lipoti. Sa mātou iloilo le lipoti mai au ke topa November. Ona avela ia o lau tarosanga, ona wau lo vaia ia so tusi ale malo. Pe mawhai ana toi maisi taimi, e toi titi 5 se lau pages o le lipoti sa atu ina mai o le forensic audit. Ia ua tali ngale atu nu, ai le leilo wha malama, le mafuanga o umi ai. Ina ua mai a le masina o te sema, ona avela la ia le fautuanga, wha le mole, pe mawhai ana tofi se komiti whakapeneta, e sui ina le ripoti. Ona, o la uia malama wha tusi. E whaisi no ngā onga waenga lo tā ua mai le ripoti. O lea sa tofi ai le kapeneta, lan komiti whakapeneta, ina ia ngā lulue ma le tanga luenga o tupe, wa o la tauia sa amataina mai le ripoti. Si le whia lau whionga whawhitalai e mese le malu le mauta. E le iai le matanga luenga o sui ngā tusi, po le whaaputonga so tusia Samoa, e le audit lea. Sa whasaina i lātou, mai le iai fwin tato local auditors, sa iai i le so ino tusia, o na nganga malo sa maite mai le vaenga lea, ia awane ia whaina i nisi local, o na popole melo confidentiality, ai mese le independency. O le nala sa le awai ai le mtanga luenga o i le whaaputonga o le so tusilia Samoa, ia mese foi o so tusia Samoa, i le vaenga le forensic audit. Ina ua tuina atu i tu ato Samoa le whasalalaunga. Ia i whamaumaunga tuina mai, e tolu kampani sa lato tau ofo mai ave le vaenga. I le nā tolu, sa whiriwhiri ai le kampani, ia whamaru atu lau le taua le ngoa o na pe saunoa e tauna channel lona winga. Ia o le si le whia le kampani lang whafonganga. E sa tunatu le kampani le mai New Zealand. Ia le so ino tusi. Peita iane lau whionga whewhitalai, ina ua ilo atu le lipoti, lo inwawai foi, nisi o tatou local auditors. Ona winga, e te lere fsisingia o le independence o le lipoti lea. Ina ua mato so ina, na ave iloa le mato fautuanga, ina umo mato ngalulua e male, tanga luenga o tupe, ma ave iloa le mato fautuanga whauia atu le whionga le minsta o tupe, wa tatau na ave le ripoti i le loa ia sili ia maramtanga luenga o leo e whatau nua i lola lato susuenga
ma vai tangata ia e mafuai issues ia e sautono li poti. Ina wa tuna tole mato li poti po se taimi o mati, sa iloilo e loa so le loia sili, ma mai le lato fautuanga, i le masina o me, lena mai le lato fautuanga, na o le lua ia items o lo iloilo e lato, ai sea, e faisi na te leo le li poti, ma te leo onga. Si le fia lo fiongo fuktalai ma le pai al mota, a me se le whawhonga Samoa, e tolu se furu projects sa atu inatu i soetusi, e lato soetusi e whailato ngā luenga. Ma le nā tolu se furu, nā ole se furu tolu projects sa mawhai ona sue e le soetusi. E no tu nātu ngā luenga i le loia sili mo la lato fui ngā luenga, na toi fo i mai, nā ole lua lava projects sa mawhai ona lato au ili ili. Ma mai le fautuanga soetusi a le loia sili, e avele li poti i ngā luenga a le investigation force, o le investigation unit, le tono le MOF, po le tanga luenga o tupe, e whai lo lato ngā luenga, e na ia whātau nuu ai lo vaenga tuna mai le li poti. Si le fia lau a fionga, o le li poti lea, e saire li atu, o lo whapea mai so tusi, e le ma whai ona mato whaia se mato opinion, ma fua mai, e le o lava records, o lo whātari tali whamaumaunga, e le mo mai whamaumaunga, o lo whātari tali lato i li poti, e tele li poti o lo sau tonu ngā luenga, a ele ai se whamaumaunga se li poti o atu. E fo nisi o whaka, o lo misi, tele me o lo misi i se suenga le forensic audit, e le o mawhai o na ausia, ma o lo whātari tali e so tusi, pena lato whātari ngā luenga. Ngā luenga lo whiongo whungatalai, e whaisi ngonga onga, ai aua le pole sui mamalu, o leo whanga solo, a tonu e, mai atu tato fontanga, o le fo tau no mai le si item lon tolu, ia o le vaenga le misela, o le foi laua u ili el kabineta, se isa ili, o la fo fautuanga o tuina mai, o le fo fautua mai leo isili, fo i lava investigation unit lea, e whailara rato ngā luenga. Sa ili la tau, pe e sea o le ini wha maumaunga, pe e sea o le o mai li poti e so etusi, pe e sea fo i wa tele le ngasu, o isi vaenga, o lo so e sue ngā luenga, a le mtanga luenga o tupe, o lo whao ngā ele so e suenga, a le so etusi, ai o lo nofo le vaenga lea le whala putonga tuma oti. E leo mai ni la tau whamaumaunga e vaenga. Le life siringia, le reconciliation, e lo iese reconciliation o maua so tusi. E atangi ai, le sao tupe, lo whaonga ina, matulanga whapena. E whamalu atu le whongo futalai, o te lo whatus whai unga, au tinatu mea o matamatai, mo whai tau e li potir so tusi. Sa whatau ngā ruenga le whau, e whai si tele, o vaenga po issues, o lo tu lai mai le ne lawa so ngā tusi. Mai te tau ona whai unga le malo e tu sai ma le vaenga. Ia o le forsanga na tu sai ma le tatu forensic audit, ia e tali mau mai pea, ona na o le sifuru toru project e walu, ia tatu sa ili, ia wasi si fuafuanga, tu sai ma le forensic audit. Ia lo whongo whungutalai, ia te o misi atu se si sui mamalu sa saunoa. Ai pau ia vaenga sa uwhamuina. Ia, whamarolon sa. Le foi le se fai ma fai se malolonga forsanga umi ala o fionga i le limin stala tu la vanolo il fa ula vea fale atasi tu la mai sa o te loe fe so tai lele tanga ruenga le a tupe maua sa no el minsta ma le tanga ruenga le o fanua fonga fanua o te tonu le lapere le te loe le tu la mai ine o le issuing o la sene fai pisinisi o le fautuanga foi le lau fionga al minsta. E sa ili, ele o lava sa ili ringa o le aveini o lai sene. O le maua ane muli telo teimi. O laua ave lai sene tangata foi pisinisi. I whanua ele o ni o lato whanua. Wa tele me le tupu mai. O te whai atua o na lei wha maumonga. Il matou tu malo. Le tele o pisinisi. Le so tai ma le tanga luenga o whanua. Pese i ele o lava le sairi ringa. E o ta tangata e mai i a rato lai sene whai lato business. E tauna mauti noa. O whanua o aile whai lato business. Na whaalu lo leo business. Whaalu whaasolitu la whono e whapena. Pena ana whamana tot whapena. Ina ia matua i loa le lei. Pe matau a mai le consent a tangata e ona whanua. Le whaatu e business. Ina ia fo ia i whaafita auli lea. O le umane o le whaatino ngol business. A le whaatino le whanua esi. Ma lo whaano?
o fionga fonga. Malo whaafitai, ia o lo tūlai mai foi whau la vea whale atu tolu. Aftai Tu lewa no. Lewa no aftai lo fionga mista. Au sa la ua sa to langa ina lan ta upu nei. Anto fo e tasi te 5 miliona. Tupe al malo faaluina. Ele forensic audit nei. Ia aftai lo fionga il fono mole. Sata inga ona e faisi o ngā tua inga lea ma tua company ni. The international companies. And ole mele reputational risk. Company nei pe fa pe tato ta mama ina ma tato fa pe tato te le tato nuina. Ia e te le sa fianga o tato. Ma a fai fo i o mauti noa. E lau fionga al mista ma kapeneta ele i fai ngā luenga ale o kika ngei e fa mole inga ele terms of reference nga avi. Ko te mane ko pe mai. Ale sila va nga le fa pole nei lo sui. Ole folinga mai o toi o mai mta upu le tresu. Amantua, ole mof, amantua. Ole mof. E ole tender sport. Ole no winga, ole la toi su la tau la tau. Ole polenga na ole me tonu na nga ave tua. Inga e fa nga se auditor independent mai tua. Ona ole o me yeso el malo, le fiso el malo, o polo keki. E le se polo keki e kasi, e le a fia le officer tupe. A fai la ko fa fo i mai so anga tono lo officer tupe. E ala la ko so la to la to. O le polenga na man mafo anga la ne fai. Yam chao. Ai le titi tupe le na roi, ia na usa no ala o fionga. E lava lo mam lama chao pulne. E tol sul blo keki a nafto a sul tol, a nafto a tol me ia wa. Le lo o ia. Alo no winga o le sis fulta usanga fto o mana wa mai ton. A el fufuanga na e tau na masi tali manino. E le se tato funtanga o sone. Pe e se lava le mea ua. Fa umi ele nim tau. Fan fa lava. Malo whaafitai, salo maua mai ia. Malia mai le sui taitai o le tuangai, la tuatu lava noa i le taitai malo lo tu lei mai. Tau pula vai whamamla matili le saunoanga al minsta. O le mena i ui ele forensic audit. Ele taunto e a fia se si o tatou. Ina le na mafuai o na ave le tenda i fafo e mai company mai fafo. Wa maile fa ai unga le audit. Ele se opinion. He can't do an opinion. Ai sea, ele o a tofa momo. O le mawhai ei o na wha taunu, le taunu unga taunu i ei. Le aingi source document, le aingi supporting document, le aingi whaka, le ai le tele o me, e mawhai ei o na whaila to whai ngu whai. E ti clea mai whapea, o le forensic audit, o le mele len tupu. O le ai ingo kon kalate na whai, e sa na rato affiliate, ma se local audit. Anan mele len tupu. Whai ngā luenga whaatasi, le company le mai whafa. Ma tato local audit. O inala le tupu, inele me le tua, te mini nei tau. E usau noa le fionga le minista, sa whai le suenga ale committee al cabinet. Hei tau lau li liu po whea tonu o ta oto i langa lewa. Tu lau lava fōi whai ngā mālau te atu whape mai. E alua i o leo kei le mea. E lei mā le whai ngā mālore nei, na mafu ai, o na toi whai lava suenga ma mautino ai. E tau na toi whai suenga. O te mina nei e lewa a ngā e tau wha mautu. Po whea tonu e tau ngā ngā i ele suenga muni muri rea. La ngā sa o sa unua ngā sui. E le tau te e vele treasury tu e la tau. O le treasury le si po nati atoa. O le maa fuaina le maua source document ma me ia le e tau mwhaine i ao mai te tonu. Ai, tati e mai ana mta upu lo tau whatulanga. Po whea le si step. O le manatu al committee al cabinet. Ave sa o lo i lima leo. A whapeo tūlanga leo a tauna iai. A le to e whautua mai le lo i siri. Ia mai o le lei ai le i whaia wha ingo mani muri rea. E tauna matua mauti no le lei. Ua soli tu la fone winga le. Ina mta upu nei. O le ala nao le to e wha mautu o temine. O te awai fo ia o temine nei le mele sa uno mani sui. Ave le mata upu i seisi la independent. La tau te sue ina. Ma mai uma la records ia le mau. E tu ngā le mea leo le leungi records. Le leungi source document. Le leungi supporting document. E le aingi whakama me mau aila wiri lingo le mele nau le malo.
ia sa ili le forensic audit. Poloketi na vai. E rea ki te poloketi. Oh, ka le fia milionga le malonga rui. Ia, o te tatalo atu. Pe umi, a ia sue ia maua. Ia, mana nana whaalo alo. Malo, whamandino lo whionga te malo le vaenga. O le whawila vea whale a te tasi. Ia o le pisinisi o tūlunga o le ele a funi eses tangata e whaasino ele ese pisinisi. Ia ma whale a te tolu. Ia o le tato forensic audit lava lea. O lo tau maa watu tūlai mai a lo whionga suite i tai o le tuangai. Ia, whaftai lo whionga le whangwhitalai o le tūlanga le sa taumwhai o tui fōi se fisili. E tāua tele le mtaupu lea. Forensic audit lea o sau noa malama fōi le whionga le pānbia. E a wai pe i tele a mea i ele o maua. I o mea e handle le administration. Tono le whamaunga o pepa ma me whapena. Ia a le fisili lau e whionga i le Minsta. Ona lau e sau noa whamamalama le lipoti. Ia o tele tausanga tona ia tu o fisili pea le mauta pe isa wanoa. Mo me se kopi o le lipoti, mo le mauta. Se sila le mauta. Ia man malamala ia. Sau noa lau e whionga le lipoti. Ia lau no fo man malama tatu mauta ile. Ele mtau pulea. Pe o le fisili lau e whionga i le Minsta. Alo, whaalo, whaftai le whinangalo whaadia. Ia whale te tau le isi me ese me forensic o lewe whaafonga mai. Whaftai leu whaamamalama le pānmia mana. O le pao le mea o te langa o leo ta ua i meo whaamamonga ma records. Ia, tailo, o leo mamranga i mea porokeki. E ese record a treasury. Ese record ale, kaka le whaia le porokeki. Ese record ale, audit office. E kolu pe wha makanga luenga le malo, e kau nga kusa le leia la ko record. I lunga spolokeki. A rewela spolokeki e fan mai fafu. E i la record a polokeki a la kouia mai fafu. Mai o tele polokeki ngi, a whamadi e inga lava ia la kou mai fafu whakopea le polokeki. Ia o mai ai, wa o la tauanga fans. Ai, whawhitai o lea i eile avanoa. E a wa aka koongi fui ave leo leo. Ia lea whamei lese opini. Ia, man whala lava. Alo, ia, lo whaafonga mai Minsta, ia o le tau su e lava source documents ma supporting documents, in me lea. A leo whaafonga mai lea tunu langa e tasi ni nei vaenga. Lai whaatari mai lea tunu po lea se whai unga e whai ai. Tu atu lea vanoa lau whionga Minsta, whaawau lau saunoanga. Ia, lau whionga whawhitalai, ia, whaaftai fo i mo whauila vea, tu sai fo i ma le whamaramanga tili o le mtaupu. Whaaftai fo i sosadi alo sunga li parmia. Te mua ro watu i le whionga i le sui manu mai whale ata mua. O le tato le tau whanua. O le tasi le requirements e mwhaiona whailau lai sende. E a mai le whaamao ninga mai le ona o le whanua. O na mwhaiona isu atu lai sende. A whaiwa i loa le sui mamalu o eni se whanua e le o sa. Ia pisinisi e lo whaiei ono whanua lato. E maanai o le toi tusi mai guai le iloa. Po ana whena isu a ia lai sende. O leo tata mato mai le nei iwa masina. O leo tau vai ini vaenga o toa ini ngā luenga. A leo mo watu e sui mamalu. Ia, tūlanga i peona mai. Ia, a whai o la vea ini au whanua lau a whionga. Ia, a mai le tusi se ito i loilo mtanga luenga. Pe e se awa isu i lai sene. A lele silfia lau a whionga i au whanua leo whai nei pisinisi. Ia, whaaftai. O vaenga o saunua i sui mamalu. Saunua le whionga i le sui mamalu mai whaleata toru. O le tupe sa whaaluina le ore ta atoa lea, e ono se lau afe. Paulo le tupe sa mai whamauninga sa tutongi. Sa no fo lau a whionga i le kampani so e tusi. Ngā luenga wha so e tusi. O a lawa le kampani pe maua lunga pe maua lalo po le a lawa le kampani. Ai a mailo le ripoti. Tutusa uma whaenga uma. O le ripoti la leo a tauli maina le tato malo. O le manino mai ai. I le whai unga a le so e tusi le na mai ai. Ona winga. Ia, e taua vaenga i walanga, ia se i tilo iai, peo fono whai atu. Se fulu polo keki lesa e tolu polo keki sa ilo e lo ia sili. Ai se fulu tolu wa umano o ele mato se usu enga komiti whakapeneta. O le sa pasi ilo ia sili, mo lana whaunga whatula fono. Ia e whaaftai e le tua lalo. O le se vaenga taua, o mei o whamaumonga. O la tau e whatino ina se ngā luenga. O la tau tonu ai e whaamaumaua. Peo se whateitainga, malia lau whionga whiwhitalai pe mwhaino whaaleuina se tasi o poloketi. Lo talanoa e mta upulea mi na whaino malamalama.
Sao noa lo fionga le minsta. Whaaftai. Polo ke tila le lai walele le tia vea. O le malala walele tia vea. O le polo ke ti sa whai lava e tia vea. O ye le tanga luenga o walele. O i la taula ia, lo i wha mau maunga wha luenga o tupe, ma le tupe sa maua. O le treasury, e a mai le poti, e le mai ni wha mau maunga, na o lato li poti lava. Ma sa ni wha ngai mero Excel, tunga wha pena, paula nao mea o tiptira lo kika. O na winga, o le tele records, o lo wha mau maua, e le vaenga le mtanga luenga o le o malele. A o le vaenga le treasury, na o lato li poti atu stusia, o le ia, o na winga, e le ise wha mau maunga tasi i le treasury. Al vaenga le audit, e la tau tele ki pinga ngi records. O la tau ngā mai lava, su e le mtaupu, te whawhai records ale client, ai mai lo la tau li poti. O le se senga la pion sa ngole sunga le sui mamalu. E tau al vaenga le wa sau noa. La ngā al mafu, anga tonu ana lo toa ngalwen. E lo iaini records, i tu sai mawha maumonga ai so tusi. Ya. O nau se e la ia le nisio vaenga. Ya. Wa mai ani se vaenga sa ufa mawina e tu sai mar fama malanga sui mamalu. Na fionga fon fitalai se fatino sa ufa fitai e nisio tapau ma o tato atonu sa ngafa tauli maina ia mtanga luenga. Le fionga ya fonti sa ia vai le mtanga luenga tupe maua fatasi e mar tato custom. Ia fa sai nga luenga le foi tamali o le atonu nga luenga le lei sa ia fata nuina e le mtanga luenga. Leo sui mai la fionga fui maono wa tolo, ya, so ia tato ngalo lue, ta ua lo tiute, ina wa ai fa le lei tato tupe maua, ina ia au sian mata ia le atake ro mai le malo, ai mesela ina ia sa edi le lei, ina to ero mai la to na fonga tono le malo. Ia mesi foi le ofisa su sili, lo fionga na fatasi a fui maono, fa aftai mo ngalo ngale lei, o wa tu male sfulu lua tau sanga, o fa pea on ngalue ngalue faso tusi faaftai le tofa faaftai foi ngalue ngalelei mon mawina wa si tia lava tulanga o tato ofisa so tusi ia fatadalia wa ise sila tula mai ia mato te ngalue awala ofisa so tusi fa malua to lo fongo fetalai wa misi atu tia au le finangalo la fionga i se uso fai pule ila sui le tuangai ia lo fionga la wofo ia ta ua tate te ngalue fatasi tanu i lo tuanu ia faaftai o lana e fesilingia se li poti se le fiero fionga ngadonga faso etusi e ave sao lava li poti al so etusi ia ila to na initiating mai audit pela sa no se suli o le MOF na initiating le taso so ngatusi e ave sao la li poti so ngatusi ele MOF o nisi va ngalo ma firma na mire so swani le lana mo wai le kopi kapineta o no la to so enga e tu sai mara mata aupu aleu sa no lo fionga se kopi o tato suenga tus ia la tati atu le fio tu lo fionga al palmia ia me si foi al minstau tupe ia polaso fingalo ia la tati ati ai ia wala ber sanga o tu mai lo fionga sim maru lo fionga fon talai se yo pa ia tu lo tu malo fa mol mole aftai ia au te pa ia tu i tapoinga au fa nga renga to tofia le tua fa fale le malu so tu malo vai mo ngamoa fa aftai auto ngalwenga mamana ai mesi auto tar sanga ia o mafai e na mo pera usui le mafana fanda ai mesi o le tato tu malo le manuia e wala va fa na unei mata yao ia mesi o le loa o le tu malo fa aftai foi so tamafa le nganga ia bishop tangaloa fa aftai e fa malu watu o sausi vai ona nga lue le e kopo tengo nga ia al paia lo tu malo ia le fio lo fionga sa bito lo fionga le niu ia meso walo mal matua fa pe foi nga salvalas fa lo longa tu sa mau mai tuala fio foi lo fionga tu da pupu tu soli marte ali a mesel matua fa pe foi fa tanga ia wa matawa mau puia oi tu sa mau fa pe foi fa fonganga wailele fio li ya Samoa te matavoi e mesi tau fanga afa mes foi mau pu ma ngata yala ya mesi foi ya upuia oi le tamal no foa ma tuano foa fa pe fa ulung fa tautanga
wa ia sa le polu ia se no fangali pa ia wa le fio la tama pa pe foi tusunga tawa mai se lo manwai ia fa to tanga wa pol mangafa ma pu ia o sa le polu o pa ia yo se mato tu malo fa malo fa ftai la to tapo inga fa ftai au to tar sanga o te loa o la to tapo inga ma la to fifinga nei sui o te loa mafan fanai i fatu in taun wina o tiute ia wa lava le fainga malo i nei pa inga se fulu malu faftai le vi palemia ma le tato malo i le vala ulia o le nei foi tu malo e fa umaina ia fainga siva o tato tutotas pe on mon mawina ia na mata mato nga siva na to selau e o atu le aso na la sauni mai ai o fa selau ai o mai nei fa fifianga o lima selau le tu malo sa o mai o mai fesi siva ai sia o le tali fa lo le e le vala o atu le malo e o mai vai maunga momo e fa fia le nga o le popole lo i vai maunga lua tolu ma le fa ale o fai tato vai maunga mo sui o vai maunga i le taulunga ina o fa fia nga tuto tas ia e la titia stupe na fa suru afi ia fa fai ni palmia ia ele o sis lo fionga fa tafa ia o le matai mai lo mato tu malo na fionga fa tua ia tu pe tu lo o swafa ia fa fai ai me sola malo o le mena mita le mato tu malo o leo o mato mafuta maulu Samoa o la to ave le fa mua a wa lava le tato fainga malo ma Samoa ia fa ftai foi mi sta talonga tu sai ma talonga pe on si le fiel tato tutotas siamo pini le mato au liki la kapi ala uli siamo pini le mato au voli mai fangali siamo pini mato isi au basketball mai lauri o ka le matango fe o meu au sia le tu malo no fai le mato au tu isi vai ngai si no si siamo pini mela to le kiti mal fusuanga o mena na mato le tau sineo ia talonga lo fionga fong talai ona i mana onga yo so tu malo fa mole ia o te lo o mo fa pepa tu ile tato tal fa tu petaluai ia na ona fa matali atu lava na mana onga ia fa mole min sta onga luenga ia na mato awala ia o lava vaenga pe ona taua ia tal tonu pasia tato tal tupe ia o lea ua te malama o tonu lewa ia ile to fa lo fionga min sta onga luenga ia se mato nu o lauri ia omo lava awala ia me si foi le tongo vai lele mfangali ia mistao so fo maloloina o le sa ta ua sa latu to wasi singa ile paenga taluai ile medical center e fai e vai le uta ia o le afa ta tali lo fionga le mistao so fo maloloina fa ma mole se sila foi le vaenga ile medical center ia al mato tu malo mana mia so sani tato talingalu fa mole mistao si se manga puno oa ia talingalu ia wa faina lava nga kai fale o nei tu malo ona o tu i mai lava ngalu ia mal watu ele fa mole ia mes foi o tato ele tise fa aftai le minsta ia mes foi el polisili o le o to ola moli o le mato tu malo ai paua lea o le oso anga male me lo i maungai i mato tu malo mato i pongi sa lava e alo fatu le te o pese ta vale sui malo po se el malo ia na faina le pongi sa o le la fanua e mi sta talonga ia le o watu mato tal sanga na ia la sosani pe ona fa ilo atu te le o ta aro le lei ia ele mama foi ni champini tato au te to fitu tolu to mai te mato tu malo mai vai le sa ta alo ai ia le foi o mana ia le sta longa le mato le ia tasi foi sui o le mato tu malo sa ta alo ai ai me so ta longa voli sa ta o ai foi le sui le mato tu malo lo no winga ia le avanoa o le mo ai nisi manu Samoa a misi nisi o talonga pe ona mo mawina le mato tu malo lo fionga mi sta talonga so swani a misi mi sta ele fanua fuanga fanua ia ele o tal sanga tuai fai se malata alo le mato tu malo le ngato talonga i fafo ia mata alonga to tonu fa de alo e ona i motunga afana lo fionga fo talai e tu sai malo avanoa le o watu tal sanga le mato tu malo fa mai so famta fa taiatu lo fionga tai o fono ia tu sai ma fa foino tato fono e mes fo ia sui malu ia i pela lo fole tua malanga leila o fionga mes lo fionga tai o malo o fionga palmia mes e minsta le foi tu ia lo fole tua fa fo lo so fua
ia ua lava le taumeina i galuega fai o le maota e mesi o tiuti o loo feagai ai i le gata e tono o aiga ia mesi o nuu mai kalesia e faapea le tatou malo o se faamatalaga lea lau feoga fetalai faamalulu atu o le a se tala ua sona lafo po se upu foi e le tautamālii i lau faafogaaga samoa a mesi lau feoga fetalai ia malu avei fale o le naunau lava ina ia manino ma malamalama lelei ma mataupu pe ona tuina mai ia o se faamatalaga lea lau feoga ia manuia le tatou aso ia soifua ma ia manuia